www.ebet.co.za. Kulesanza kutithola ingonyama ethi kubalekile ukuthi bonke bamfu batimbandzakanye nemandla kaNkulunkulu ngoba labatimbandzakanya nemandla akhe bathola kuphila nekuvikeleka kanti nesive lesihlonipha uNkulunkulu sihlelwa noma sehlelwa imvula yetibusiso. Ingonyama beyiphefumula esigodlweni elisithini ngelisonto ngesikhathi libandla leManazaretha libambe inkonzo yemgidi. Silo sithumisele libandla ngekuchubeka nekuletha umthandazo eveni leSwatini salifisela nendlela lenhle kulandzela ukuthi selibuyela emuva kaZulu. Dibetse ngeligalelo lelisetulu tinkonzo telibandla leManazaretha esigodlweni elisithini. Lokujabulisa abazalwane belibandla kube kuthi inkonzo yangelisonto ibusiswe bukhona bengonyama libuye kuleli ngemgcibelo kulandzela uhambo lwayo lwangesheya kwetilwandle. Umsebenzi uqale ngekuthi unyathele indlovukazi Mhlekazi lekutsite ngemva kwaloko kwanyathela ingonyama inemholo elibandla leManazaretha unyazi lwezulu. Umsebenzi bosingethwe nasigodlo bantu benkosi umdlontshwana Mvunankulu emabandla kanye nesive. Lilanga langelisonto bekulanga lenkonzo yemgidi. Dichemete emgidi tendele etibukwako kwasinwa kwadedelwana enkundleni. Ibandla leManazaretha lithole inhlanhla lenkulu yephefumulelwa ingonyama. Silo semhlaba sibongele libandla ngekungapheli emandla kuletha umthandazo eveni leSwatini njalo ngeminyaka. Ingonyama ithi kuko konke abantu kufanele bakholelwe emandleni kaNkulunkulu lagucula timo ende nemimangaliso lengadiwa ngemehlo endalo. uNkulunkulu kwe lesimesaba kona lesimhloniphako nalesi awuphila ngaye ngesinsuku tonke. Sithi nje uba sihlangane nelibandla leManazaretha akede ngoba emandla kaNkulunkulu makhulu nawufunza ukuthi ngibani lo wavusa Jesu ethuneni emva koba asafile nemandla kaNkulunkulu ongelawo. Ngibani lo wende izinto letinyenti lo wathatha emadvodza lamathathu ahamba etikwe emlilo ngemandla kaNkulunkulu ongelawo. Ngibani lo wavala emayindvodza ijikijilo emgodini kwekuthi ifanele idliwe ngemabhubezi kepha amabhubezi angaguquka angayidli. Ngibani loyo lo wakwenda loyo ngemandla kaNkulunkulu. Ngemandla kaNkulunkulu sitawuphila. Bantu nabathi bandzakanya ngemandla kaNkulunkulu bayawukhula ngetenkholo bakhule ngemandla bakhule ngekuvikeleka nelive lelithanda uNkulunkulu lelimhlonipha uNkulunkulu sive lesimhlonipha uNkulunkulu uyasibusisa leso sive. Iphela nje lenkonzo ithathe emaviki lamabili. Umholi weManazaretha uthembisile ukuthi nasemnyakeni lotako utawuphindza abuye eveni leSwatini. Lebika kwetindzabeni ngisandile Makhanya nazweli Masuku naThabiso Dlamini esigodlweni elisithini. Tingawu ngwalimhlethi indzaba lebengikuphathele tona namhla kusihlwa sengiphuma ngushiya nawo umbiko